aha oku ebwembezi biri abokuba esabiteji tubendujaguza emyaka nkaga n'eshatu Uganda yamaza itungiro kwitegeka ane nibinge bishikirwaho konka nabwe nibingi obunde bitakakozerwe bikwetenga korwa abantu mbebuza tuza kutunga independence abanyeganda bakabakendeshi kandi okwitegeka kwizire kwabahwera kukinuka ki ebyo nibyo turaganira akashishaka konka okwetorensiona hari ikintu kirungi kibiro nyuma abazyo final rutarwagaza rwemerire kandi abantu ababona bonde kumara emyaka 2 abantu miliyoni 2 bakutura mu kacyuka kabingana nka district emwe final batanike ko makagabo na Israel yatanika kwihama hegayo rwagati ya Gaza so endaganejo negezibwe president wa America Donald Trump kandi kutebwa mukono aharwo kubanza umuhanga area Egypt so aho abaharabu banadamu ndibatabarusya abo kwika businguzo kibe kitorobi barabira mumbera zigumire ako abantu kubitira line bakuza kuronda ibyo kuriya kandi urukuza kwibyo kuriya nuwe yaresire mbundu za kubinyura muka yawe tarohoma kagubagara kamu icyanga cyona nebikote rembo rwona literally 70% byombeko Israel kabitera dan so ahabwa abantu bagaza abona abantu ezo ni figures ni statistics konkago namagaraga abantu nemitoro y'abantu so nyumwazi kibiri kintu kirungi ndikisimira bakitebekanise na ruhanga so icyo nkikoreka ngo bwanyuma y'obusasi buri yabo busingi gari y'amashimerwa so reka tugaruke hano mu Uganda turebe nshonga zitu omukuru studios nyine abakuru bingi nyine omukuru Moses Rwamigoye nakorana NRM ahabwa district ya Kiruhura kandi akashomera Makerere University aba Makerere numanya bonna batekateka ngo bashomere abandi batarashomireyo tubarabishomere tumwina nyine umwami ari nito answer mundikora narwo PFF nando bwameya bwa Ibanda municipal nyine umwami mukuru Kadamu Chunguzi Geoffrey nakorana office ya president kandi nyine umukuru natamba Edward nakwana kitongore cyabana cyewa cya Sowipa muri ntungamo kandi nyine umwami Elias Kamukama kagomere nando bwa MP bwa Bukanga independent ticket so abantu babira hano babagenyi Moses niyo mugenyi ramusya abaturire n'abakutureba hatayari west nashemerwa Boaz kunyeta hatayari west tumurundo gwo kubanza atindi umugenyi nkagigura yes natereza hane kishani na RCC kamwine na Rukari no mugenyi mukuru minister wa lands I think nabakoza tukatumwinaha so nagaruka hanimba ndije kandi nanyenija kongera hiraka aha ihangaritu kuruganiraho nturiendo mbusinge no mburungi abaturikirize abo kutureba ntubakunda ntubasima mwebare management ya tayari so office ya chairman n'umwami Moses Kamisi Kiruhura muyo numukora office nekora office ya Kiruhura ya NRM negendaje ni nsima rahanga nito twasingire yo kuteza karuru karunjo mu ihangari yona tuturafunde mu rutaro rwona twabara karuru mushana screens mpango ensi yona nereba twaka screening akazana na YouTube naki twateza karuru karungi ekirungi cyukushembayo twatunga mu kutina ko kugira ngo current woman MP na wasakwijanka independent obabire ubasingiro mu primaries konkagira radio emwe ya chatura yagira ngo hagwe kibina ahabo burungi bwe kibina takwijanka independent yaza kwagira fraga zonka so twakisimira mukama tutwenda kuzomoka ruruko rwari Kiruhura independent opposition kona naka movement and office yanyu muri sirenchiko kutebekanisa kuzinuka kwa president yana na Karuru mwagera mu mutayeta tumusire MP wa Kashonji so abantu binje cyo kintu bakachikwata kubi konka office okwese wabenezano office terayisire rchiko hariho ibintu bitakabire kugamba ebintu hariho mushiro mwaka jangu ine bugambirwa mu kishenje hariho akachiko okay akasecure takubatiriho akarize kubanka rebero ubururu bwa president so akachika ko nkagenda nka meeting leaders ba district ba leaders abuka ku meeting nkaka meeting re kazona Kiruhura nka meeting flag bearers only
flag bearer we gombora chairperson na chairman wa movement agombora then aha district mbeta chairman wa LC5 DEC betana na RDC mwena kachiko uruchiko rukwetwa RDC konka kutwashikira ha kintu cyo kugambe cya kashonji omwami tayibwa bambe yachikwata kubi Jovan's that day wetakagambira ikibuzo kiri mu mukamweta of course is not a flag bearer. Okay. Jovan's that day echabantu kibachikwatire ku mwami Boaz na kada kirungi ori omuntu wa movement munonga urukiko rukaba rwahiza rutukutambika Jovan's yaza radio yarangira kwata kwisha independent ahawo burungi bwa party ahawo president Museveni ahawo district ya Kiruhura RDC yaja Jovan's eche kintu kiyakora dekamwete kuyakwedinga ukurondera karuru ka movement muri Kiruhura nabandi ba independents RDC akahindura guidelines zo gukora umuyangari wona no guidelines zigera mu mweta abantu abindi aha burungi bwa party onerwa Jovan's tayine bendere konka mukahindura guidelines ashaya muheru icyo kubanza mwajyango waje muri kiko we habata waize unawishanga independent is that on record ihandikise of course mwami tayibwa habati we all know arachikise henchiko zo kwijanga independent we are aware secondly takarangiraga ngo takwijanga independent ninge byo kwijanga girata abigira konka Jovan's that day akaza radio yayegambira ensiyone mhurire abantu batsindikana message yajya tumhame atubwire tubwahoyo tujagaruka hanga yacu kunze so mwahindura guidelines we Jovan's mu mungere so twayeta Jovan's ngwayiza chamye omubafraga bearers ba Kiruhura bona abamagombora kuta district kandi chamye no mbachi amano ba movement bona kurugagombora kuta district nyona nintegateka nguru kugira eventually no twina so no we don't have any problem that time answer muramsya abantu abakutureba Tayari TV kanto aromusho gumbara musento murire muta amazina ni gagondi yarnito answer mundu kora kandi yasimbira habwa meya abibanda municipality omwaka 2020 mukaga kufika 2021 haza na novonero burya hagrawundi nubore kangu yabitabire nimi awasheka kai aze musa niwe yasese no manya no wacyaro gunumuranwa nutirisa hamwe mutonesezana ayi no kuyande basoko kandi ko cyemerire karuru tukatwara kandi Boaz nyenda kusiyaho kusima ahariwe ku rugo mbantu bibanda nubagira ngo nkozira ambassador abako ninye munyibanda ukikirize yo kurebuka ha TV mwene ukundi kuruga kuno bagira ngo nangwa no tuzwekeraje so mwene gumonyete ngume nimbazwekeraje kana uba kusimye kunkweta oboro kana oboro ya WhatsApp abantu bamwe natina na data kana wajya ngo ndakujagambira radio na TV kada abantu baterenda musyo Evare Mnonga Boaz aba Mongolia mudareta wetu murungi nkirize bitangirire timu yabari yaha kandi nsima abo abataho program yeje akasheshaka ndakada warwangisiriza kandi ndushuwa ngo aha murundogu wekitinsa president naje kutunga ubururu ku kirwara tungire abo kubikisha no muyanga ariyo nacyayiyorekere kirigi konke cyo tukikumanyisa ngo tushitame umushuminkere kwijana tuje kuba tu banjora program ndijo nayo kukira munonga itaba Western Region ukureba ngo twayoreka amaranga okay wano buza muri munange iki cyakiruhura nanyenda kwaho comment wowe kitino sauna rebo Jovan's so kwikiriza ngo bakamusinga kandi akakirangirira ikimanyisa ngo RDC okumweta ngo azumuhururu yaba kurondera president akaruru nabatine hagwire kandi icyo tukikumanyisa ngo honarebo habatu wa movement konka yakine okwemurugunya nikimanyisa ngo umuntu yayine kimusasize nkarwanyisiriza n'umuho wire nabanza nakekenura so ataho nyoti nkureba ho mutswitsiri ibere kimanyisa ngo we kitino sa Jovan's najagumza munaronda karuka president na team yeje aba flag bearers kandi na senior kada unkwemanya honarebo habati imango nabona je kuronda president akaruru
nawe cyecyo tinkukireba nka big problem konka guidelines zanzigira ngo nubeta guidelines kankushobore flag bearer na ijato mu kigo kankushobore no bwakwa president yayeta abantu nambore ababorekere no bwakwa president yayeta abantu nambore na rukororo abari mu guidelines ngo babeta nabayinorusa rukugira abandi abo yayitera nko muntu no bwakwa baro trading hatika y'abanyamahurre era nkacyangwanzi barikuza kweherera kumara nkameza abiri no babasa kweta abantu kabashata batari banyamahurre azirongaza bareba ngo iki barumu nikija kuyamba ukujanjaze ngiri egehuriri nabwecyo positioning yourself is very critical no mwanya muntarumwe abantu bana no kuwazirwe no kuyereba no kwabandi bakureba no kutura nonda ngure so public opinion can determine the trend of events erizoba okubana bareba katunye ngo bana baronda oyinum abintu mushinya kubanza kwirukanga konke wo kigurizemo kugira reberi kubireho hati bakugera wiriho kugira ngo ubundi uzi kumaraho ubanze umutogo wa gutebekane hati kandi ugogo wimukire oriyo kwabujurizi noriyo orkugira ati tindije hati work ta podium ko bujuruzo no namaze bwenu muramuzi nkenga the things are going on very well and I'm very sure I can predict this umukuru honorable abatumwe manyera kitegereze noja kuri naronda karuka president kandi naba batimwegeruho eyabebendera na system ejo nabonoje kuri barondera president Museveni na karuka it is very normal ati kada no kugira ngo umuze sitakugambere uri mu nda mnomo hari shonga winshi abato chikora tari jirimo konga tinshonga yo kugira ngo ine bende ebya shonga rimpango mnomo ebya kurecho ebyo wanyu kirishekera movement kashaka kachani cyuruzugananiza kubigamba bukaki aho kuba kurnani cyuruzgo bya movement nani bigamba abo tariko bimanya bubireke yo kunhankwata hati aba bantu ba movement cyabeba president wito wa Uganda nubwo akwa yesimbere naba candidate konkagumara president hazo mu mateka president yana kutaya ire cyanga aba kumuhostinga aba kumwakira aba kuba ba MC n'abantu batekwa kuba bari ba members ba parliament nahabwecho wagira ngo omuntu wari kuza kwakira ningo wakuza kutayayisa takwicerezwa mu rukiko rugo kwa ramutayayise nahari hendi zo kandari MP ariyo muntu kandari MP aho kuba honorable Habat Tayebwa ni MP witu wa Kashonji kurgen kumi barabernagume mpaka bernamakaga hati so obwiro president akuza kwizera no bwiro Habat ari member wa parliament so tarko shonga yona yo ta MP arubaju erukute ko kutekesa MP aharubaju ombinte bukwatirine no kutaya isa president tero aboko niwe chairperson wa constituency antiru chairperson wa NRM wa constituency mpaka akaruruka huyo Edward ko kana mambo avanze bintu kake ukiriza baze mutere tocho muri yagakantu president ya Israel umukurambra ngato bano PDM bano program ki member wa parliament na mutangira konka cyaci ne cya mobilization bajya flag bearers na timu abaza kumutangira katiyingu aba ukintu buremezi buku basa ko potential rwaza kuba independent candidate kandi aho tuba kugira ngo uje ukwedinga mobilization konka kada president anaija kuronda karuru omwanya haro MP no ayenaremo koza habatayeba tukugira ngo n'umuntu nka Boaz ngo akesimba bamusinda tuba kamanyere haruko none member of parliament tiyashaba ngo bamwebembeze team eshongere ngo tubamwitana meeting umanyisa president andakutaye umucweka Boaz member of Boaz Edward aramusaba Boaz washiza kugaraka kumpa chance kujaganira n'abanyaganda abo kutureba mwena nimbakira kandi nisima mukamoturinzire kugira ngo tucireho konka really naba surprised amazina natamba Edward kandi uri kugantungamo mu kitongore kitari cya government cya Sowipa onsasera nyempe comment emwe kushanga munywani wanje RDC bwana kada mchunguzi
kushanga ariyo nka hati nagira ngo nka president yijo museru hati chairman wa ruzigire flag chairman uri C1 tashimye kuba nayakira president tunajya kwata mwakira ndahore njye masa ndahore najya ngo akira batamwita mu rukiko yaba exactly baba tamwita mu rukiko kimanyisa ngo bamutarubaju mbona mobilization by the mobilization it means a lot tikumanyisa mobilization no kuronda karukonka njye nyuma nsa kutandika ukaronda karuru ukakira president mbona hatu wota mwizere ngo MP njye masa ngo president arizero mu district atakukimanya who is hosting the president Boaz ni shaba clarifying ikintu kimwe takagire hari I beg konga ninja wari na no kubata skinga kukigaruka muri yare no reba ekibuze kimwe kukigaruka mu washasha ya ekibuze kiri straight forward Elias arabisema umwami Boaz n'abakutureba tayari request amazina nabanyita Kamukame Elias benzaro ya Mbare Bukanga umukatojo niyo komoka nyesimbira ntebe ya member wa parliament wa Bukanga constituency nonda kwesimba akwati mukaya niyo niza kwesimba kuba byona mbina ebikuncheze bakwesimba ntebe ya member wa parliament inkozireki mbina so tharoho ekikunzi birakora ki ukazo primaries ati ndizere mu primaries ukazorwaje of course primaries no zireba primaries itu zarwangisiriza yitu ya NRM ziri mu rwanje rwinji harimo byana n'ubwana so mino katina kugira ngo nkatina umwami Boaz natakwenda je benshonga mpango kugira ngo nkatina primaries buri yomayine cyakukunda nimbasa kuba narebere mu primaries ejeshaha na capacity yanje n'amana ganje tinkuza ko basa gukora ki kuraba amana I mean I can ndebe resources zanje ngire hati kunda abe nazo mu primaries then nagaruka nkijo mu general elections bilai money which means nimba ntakora ki so that is why I opted kugira ngo nijo mu general elections aho nkubasa okay so kandi ninyongera kuhamisoro z'abanyabukanga ngo ndiyo ninyiza habiroho propaganda nyingi tari mukaruru manyantuza kumwihamu harimo kutinisiriza abonye propaganda mbagitari we muntu bakwiyamo abonye for example propaganda bataka gitara kangoje muna primo bwana Boaz I want to assure you umukaruru akakuturumejesha yabira yasimbere no mwami the incumbent I believe nkokukora in rumors is not coming back so hatejesha ho muri Bukanga ninyinyine abasigaze kibakwete gari okay Boaz hari ikintu kinabigenda ngenda clarifying aho banshonga z'abashija batahi banje aba bari mu studio bana bagamba ha kintu cha MP wa Kashonje but I believe you people bito muri yankore mama ninteka abanyabukanga ni mangu abanyabukanga n'ukurumanya nkaba witwa mwenye abanyabukanga azabashomere no kugira ngo arutege nabwo benda kwetegeka batwire so ekintu zo kumanyisa ngo ejesha member wa parliament one is the president yaza kuija mu district ashimiye kuba nakimanya abo kuba ntiza I think nibariga 2026 ukwa mukaga tuba having out kandi ogunwa ko bari nka chairperson LC1 aharengorwa constituency kwakira president so if washanga ngo nokorora chiko rwemba gotini sheka which means you are losing out Boaz nanisha ba clarifying ekintu eki ati let me dekangambira abantu abaturi abaturikize n'abantu bakiruhura n'abakashonje urukiko abantu binjoro bakwetombitura bakashonje urukiko mukwate bwambo byanje urukiko ruketwa RDC yayetaba flag bearers kurga ahagombora kuta district yahitana bacha persons ba movement kurga agombora kuta district sub counties 10 so kuyarize kubeta yahitana akaciko ka deki mwenu ngekitweta ni ngekisirane ndeta mugisha kada John Bosco kada mchunguzi omuntu abantu tekateka ngunabasa kwija independent mu district
kandi agire mu kamana gabasa kwenda kucumbagiza mobilization y'akaroro ka president yarangira officially gutakwija nkaki nka independent current woman MP Chirwa district Jovans RDC yajat kanye togo mu kazi ashitamena ba fraga bearers ashitamena ba chairpersons bamagombora atuhamize ngo kuyaya tuyiromisho gabanyakiruhura tumuteka timweji na watu kwaturo rumuri tuikiriza RDC yajya na independent. Of course RDC witu kadoku yagamba omushijoria takarangirire titukumanya kiteka teko konko Boaz obu yayeta dek akajeta nka flag bearers dek tarajese nka flag bearers dek is dek ahantu yabasheme kweterishe kama nyogo MP ncho tukumanyisa yuwagira ngo aketa flag bearers bonga obu yayeta dek akajikurudingo omwe akasheme kwana itana MP akwana wayenaremo no mwachikwata kubekintu omuntu kwakwanya muntebe yatasinga bende abayargome naremo reka tugambe kibashijamo baye tori chikorwa aba fraga bearers ekibuzo cyo baketa nakachiko ka movement ka district bwana Boaz reka kubuza kantu kamwe kantegereza ko twaturiya ine turukwega katugiye ngo bayeta flag bearer owasingire habati yijo muri kibuga flag bearer bagaraka bayeta na habati ubwo betsere flag bearers hatiwe katugiye muri yuri nsingire tushitamiye aho muri kikuru implication yecho no politically no gireba ngo iriyeta Jovans and flag bearer Boaz na kugira ngo Jovans that day akabarangirire mutakwija rules Moses rules urukiko rwa flag bearers otari flag bearer akijato muri kiko de kankwereze kada yakigamba noreba nka mu guidelines zo kwetanka ba delegates conference Moses turi yakwetora president bamusigiraho na rota yo kugira ngo nabase Moses turi yakwetora nomination sakabireho habati ngo yabe nominated ka independent ngo Joti Jovans weta taraha nominatingirwe mbene weturushu habati akajya mu nakujya nka independent mwako bara kumweto muri chiko you see omuntu yatakarangirira atakahire stand ye publicly you can't judge you remember dek tokumcham you remember dek tokumcham you remember dek yo chiko rukaruza mu utari remember dek utari but wewe pasa kuisha za na atari member wa dek chairperson wisha na atari member but the point is Moses I'm going to flag bearer can't remember dek konka kazo muri chiko konka area member of parliament akasharuji atigete enere taraje muri chiko nduru Moses tria anyway rekati hindure gia tuzana program ite no kubiri hano yatayari nanye Boaz tumwisije kandi twinaba eka ya President Hotel n'abantu banonje munonga baturebera on program eji yo kubiri kandi mbagambira ngo ibintu hotel y'umunembe binishi mu cyabo cyukinga ahabwa breakfast ahabwa lunch ahabwa supper kandi byone biri kwetenyesa abo hoteli biri eka ya hotel bwenu bahikeho babase kuhereza ubuhereza burongi aho kore mukoro yawe aho kwemereza motoka aho kwemeza moto ko mukashiro kagishangaho abini internet n'ibindi bikire n'ibindi bigeneraho neka ya hotel ano mu studios nyine timu mpango nyine mu Moses rwa mugoye nakora na office enere mu Kiruhura nyine mwami answer mu ndikora na rwo PFF kada mchunguzi Geoffrey nikada wa movement kare nakora na office ya president nyine mukuru na tambedwa na rwo musowipa hamwe na kagomere Elias na raga bukanga reka tuinede chikaje tukaika choka cha break katurebe aha independence first of all zakutandukana kada emekoro ebere kororo and president yagira ngo ruhanga hinoku yabena yendeza enaremu kushereka abajumwa amashita kagashereka obuti kagashereka amina kagashereka rutwa kagashereka muwanga kagashereka ababo rure professor Muramba Benaisa Queen's Council akagoreka enaremu kugoreka jeno Museveni and president najyango amashitago gargo mwitaka za kongerera ahantu ngukanungi omukura ko twantu tugamba independence tukaje discussinga tutasimire enaremu yonka twantu enda kureba nabandi ababaniza enaremu itakizire aya bare munonga
Boaz moderator witu murungi nyikiriza ngarike ntangirire timu yabatayi banje bunyi naha kandi banywani banje ngarike nsime abatari kwihaho television egi mu program zona eziri kwegesa nanjye zinkukira kureba okushyira munonga nege barirwe bueno nyikiriza mbanze ntangirira abanya-Uganda mbatabarutse independence yensoba yankaganishatu iturigire kujaguza ijo ebiro mwenda byo ku 10/25 hakishayi kororo ahabwo kujaguza ntwesima omwihanga ryeitu nebiturabiremu ahitwirigire ahitwahika nahiturukuza omukugamba kwa president kigambo kya oiro ibano ogamba na resources ezindi omukuru w'ihanga esara agiteire aha miringo eri kubasa kwija kutwiha hatayitwahika ayiba kweta take off of course Uganda hati independence tucelebrating ankeri emyaka endijo hati celebrating obutwine ekyo kusimira ekyamani hariho bwire butayite turiyo mu independence tugitungiye tumaze emyaka 2-3-5 hariho buriyo bwire bwabe bwo kwitana n'aba president okutamaraho nakibyona kukimara akanya kake bakakwiyaho twino bwire butayite twina amabanja kandi buri kororo rikingire kandi buri kimwe cyona kuriyo kukirondereza umuntu yaberaza kutunga ka kesi ibiro za soda abugenyi Bruno wahani kirwa minister kabara kunga hati tukobiri now kugira ngo abenyima ngo heine okutukubasa kugira ngo twaratera intango bakagitahurira konka ekirukirwo mu ntango ejo hatukushanga ngu katugiri kangeragere nse n'umuntu yakatiyingo bataho intango konka baragaho mbweno weyija yakiruka yaragaho yahika kukigera kikumanyisa eri intango wagiye mun harubuka konka ogo wakora neki cyango nawe okukimusimira cyo neki enshonga ninyenda gambira abanya-Uganda washanga ngo hati Uganda ntubasa kugira emibazi eyitwaye korera obarire mune yo kuragurira amatungo barire mune yo kuragurira abantu wagira oti independent noba no celebrating arano noja guza uyine kigenderwa ekikire washanga ngo mu Uganda ntubasa kwekorera emotoka ekazanguto ekavugwa kutari kwa semboringa kutari kuzaburaya n'ahandi bakayihe byoma rero bakajyasemboringira kugure biri kwetengesa bakagibumba ekazaho bakagivuga ekagenda aho wagira uti independent noba noja guza uyine cyo shitamire washanga ngo nobutwine bigombe by'ubutegeki byabatari kwiyikirizana konka ko bwire nko buno buturiyo mbwire bwa politics okashanga ngo abantu baturo mu mahanga gabo umwihanga ryabo ahiyabugana challenge najibugana ko umuntu weno ryo munsi koko wakujibugana ryo muri America koko wakujibugana ryo India konko kashangwa no turo mu businge aho wanoja guza independence noba nogishaguza no mutuma gutebeke ine washanga ngo amahanga gaterere gona tar mwihanga ritine mpunji erukuturo mu Uganda gona gaterere geine mpunji omwihanga ryitiri ya Uganda konga twine abantu ba Uganda ahibahungire omwihanga riterere atabamwe koko banogamba bintu kebi umuntu ndijo sha ngwicyo kanufuti cyurunomo it is not normal hey no kukikuba kibeireho na design yes now otagira ngo badamashita taragarebe bambere hanga mwe cyumuro kirungi otagira ngo ba president bona bo agamba ngo amashita bakaba tagarebere by the way obotaka kosananka akakosa group civil kushijuma amashita go kugaragara economically viable abajungu commission zombe ziyakoze ise abajungu basabotaginga bona bagumana jean bamuha report ngo mutingo ngo wagatimba tene cyo rukwihama now
owakabere yabe nabasa kugezaho nkanini wabayine mukamana go kurwana akabenge gide myaka 8 yona ari mu rutaro now President Museveni okwemera akemera akajati mucondoze mu ngambiro garkwingana bakacondoza mukorene kutimba mugatimbe tugarebe bakakikora oteine kutina either broker America yone gambaki kandi Asian Tigers bona bagambaki okutimba amashita cyonka ku kigambo numwijuko bwaba honorable Gerard Karhangana cya madidi biru zo gamba amashita endera kadanye kiruburango na numwijuka obuzubo bwawe mwema kakutatsimba so tokubasa gamba amashita kagaga Uganda agakuza kutambera wabo uri umutitizi naramahanga gona gatari kwikiririzamo babara mnonga azecho cyo cyonkecho nikibasa gukitirisa president Museveni nuwe kibasize babara mnonga kadamchungu Geoffrey nubwo masiko agarugambisa reka tu kwatubutumwa buce bw'abashobozi tugarice tuwenyere n'abandi abaganizi agent ya West. Hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wonders today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wonders, always wonderful. AZAM Entertainment yakuretera Ray G Live in Concert 2025 aharikacheka stadium Mbarara kibanza cyo kwikubina kumwe 2025 umwana w'umuka agororiraka turukugashura no kunywa izoberyo necero no kutere ngoma tukasega hotu nwa twonka ija twote burenguru kwa herugere ahweri na hwerukuza mpaka busesere Oktamini mitware ebiri, VIP ni mitware 5, Gold table ni miliyoni 1, Platinum table ni miliyoni 2 zonka. Ray G Live in Kosa. Ibyo byona bishagikiwe tayari West irakaryitu. It's time to break free with AZAM TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an AZAM decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on AZAM Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on AZAM Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with AZAM TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. AZAM TV, entertainment for everybody. Introducing Wonders Multi-Purpose Disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wonders. Always wonderful. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Irakariyetu program Okubiri nanye Boaz Tumwesigye kandi tuganira aha myaka 6 yo kwetegeka kwa Uganda
kada muchunguzi we inamasiko mingi kandi asima ebikozweho kandi asima abo ababikozere narabatireho muganda munonga kuranga byakorwa umwami natamba hariya screen itu batahungu okutegeka kwa Uganda twahikahi netuzankai omyaka 3 turi ayitume kwa turi wano rebagana mahanga garagizire origin wa independence bari munonga abwe kibuze cyo kirungi na yenda kutwara umuco kongera mutahi wanje waragagamba. Of course we can't underrate ninga kureba ngo twasima presidents bona baragireho omwihanga ryitu kwiha rukumurwena nkaganebiri ubiganda yatungo kwetegeka bona batireho muganda konka kandi tureba government yitwine hati ngo yo yamare myaka eri kwikomera 20 eryo mu ntebe kandi eri kuvuga ihangeri kandi nabo ino muganda kubatireho ntugisima abo kubako kubana oreba nko mbitu bya security really enare muri yo nekoraje although na yo security harwa aheremire kandi ahekozereje abo kubaza national security ibyo tubasa kugira ngo eri okay konka kandi ukiza side ya nka human rights oreba ngwaho bashira kubimononga abo kwantu reba directions neza yongera nangwa na naroko level ntukumana turabe bijambiye nabagurikayo so kutwa ntugamba security oshango ntugambe ntaro so konka kina yandaga mono kugira ngo ntutekwa kweha maxi twabantu tureba ahita ibintu wenda kwika twahikaye ejo niyo challenge yinyine wasetting goals ngo kutwine vision 2040 ngo kutwine twenda kwaninga kwika middle income status tushemeye kwantu tureba turende tugira ngo yes myaka 3 twatambara konke ibintu twabisyahi hatwa tujye mu studio mu cyenda teke turebe turya gati twaseho kota abantu okomu community ababo kuhereza abebembezi buri myaka 5 amana agwa bakuyo mu constitution mu article 1 bo barbata abantu kuturende tugamba economy netambura tureba ngo kurga yes kurga nangwe rukumurwe nakaga nebiri economy tambwire konka ejo economy ne favoring ngo bucweka bungahi omubanya Uganda ebyo byebuze bitsheme kwantu webuza tsheme kwantu webuza ho atunoreba nka infrastructure katurebe nkenguto enguto ntureba ngo hineze kozerwa konka neza highway ntwenda ezezo mbyare zikozo magomborera ntuzakuzikora ho ryari omyaka nka 10 misho mbwene twino kuba twine baseline ahitukureba ngo twaza kugira ngo yes turiyo tutambura nko mwami kadukuya nagamba kugira ngo ruya rebintu turiyo tutambura konka hine challenges zitukureba ito nko mu Uganda kareba for example nka education tube twatambura jo mu education by the way kugira ngo government ekatwereza amashomero mingi yataho nabona bashomi USE UPE n'umuzimanyi yatandika ko colleges bimukono konga kandi hino kutugarikira nyuma because wataho UPE okashanga ngwishomereryo nkeri nashomireho umurintunga mu primary nkahiza ho nka 9 rukumo rwenda 9 okashanga ngo government ekataho kushomera busha konka na hato mwana na ani ngo mutwaro gugumwe ariyo P7 nibwo kumushomese tamuyona kandi okashanga ngo erishomero to government ekongeraho kigakizimbe neki hataho tujye ngo turiyo tutambura ninga ekindi ababana bariyo no bashoma hino or creative ro kwasa kugira ngo nasa creating employment yeye ninga nabashoma bahiza baza split ogarko rebe ari completion rate omwana wa mshomesa UPE government yagitaho konka kuyaheza P7 kanwi ntubasa kureba abahereze P7 n'abajoininga senior wanu tuditameninge kiriyo nkibaho omwami kada sore yagambaho abo kugira ngo twine mpunjo mu Uganda ntibike mpungiza z'amahanga gandi nyewe ahiyo kikakafunda challenge no kugira ngo okube mpunji tikumanyisa kuba ohungiro rutaro no basa kube mpunji ngata butukorene bihamu ensigo n'umutimango mu United Arab Emirates hari abana binje abanyaganda bamwe n'abafaba bagarura tukabentu nangu twan celebrating emyaka nkaga 3 oshange atisebwe kebinje mu Uganda umwana kwa kweza kushoma afuneje gukora ningana nota kushoma konkaine anka ahiya koreme mo yekatamburaje so washanga tiro to exporting aba abanyaganda ntubatwara mahanga gahero aho nyoni ngira ngo nimba ntakujya distinction konka so far so good harwe birungi konka nabwo kino umurimo muhango gukora nkihanga especially nko mbintu bya corruption
because tushemeye kuba ntujyaguza nga akwari ndeba kabura umwaka tuza kororo tuza kushaba tushabira kororo anti-corruption day konka there is no change. Anti-corruption day tugitaho spending a lot of money nangwa n'aba IGG babahindura buri myaka ngahine imyaka ena konko shanga ngo corruption eriyo neyongera kandi nene nyunyuta umuntu wa hansi. So ningira ngo tukasa kugira government teshimye celebratinga konka nyo nindeba right now I can say ngo it is ceremonial abo kwa buri mwaka it's celebrating kugira ngo celebrate hata nka government ya inari mu celebrating ngire after 40 years ningashi ni celebrating buri myaka 10 kugira ati yes stilo rutambwe turgira hatwahika it is also a ceremony kugira ngo no hakubatine ekikozero go mwaka because hine myaka itubento reba ngo nka government netandika programs zinungi munonga is operation wealth creation ushangana batandika za madofom umubyaro ebyo konka abo kugira ngo harimo a lot of corruption ushanga tatambura umyaka nk'etano so nyoni njangu tukabe ntwemera bya yes konka ebituremere tureke gumantu really tugamba umwe ahibiko ahibiremero kashanga we are supporting those things twino kurgayo tukagambe kibi kugira ngo setting a target ahitwenda kuko myaka yo misho. Thank you. Answer abantu abari mu government naboreka ngo ibintu bikahinduka kugira ngo abiraguju abanyarwanda bakakwasabwa ubushobozi. Tukantwenda just hindure faces tugera abantu abitu na tukantwende nkora hinduke enkore beriye yitu kandi rigasira itu. Icyo kubanza umuntu w'abantu wenda kumanya uko otambwire ningo rugendo rwatamburaho turukurebera ahari uko otambwiriwe nkiwe konka noreba abo wabire notambura nabo bo barinkahi iwe hatorinkahi turukufuna kwetegeka umwaka gwa 2022 Uganda, Singapore, South Korea na naganda mahanga tukaba turi yaharurengo rwe byentunguka twena twine GDP erukwingana konka hati ito Uganda tukiri yashituru mwena himuru kureba eshahe South Korea itwabiye turi yaharurengo rumwe South Korea itwabiye turi yaharurengo rumwe eshahe ni kutukora amasima gasa musanga na nebindi bintu bya technology konka waza South Korea no baso butagira made in Uganda eyiwashangayo turukufuna okwetegeka tukaba tuyine university nkuru munonga yabire turetirwa abajungu mwaka gwa 2000 rushote keri nka 2000 nkaberneri university ya Makerere Moses Ahiyasho ni Obiro niyo yabire nekirayo Omar Africa yone abana bakuruga South Africa bakashomera Makerere barukuruga za Nigeria Kenya bakashomera Makerere konka hatu Makerere eri Makerere nkuko kugihura ahera na haho na haho you need to be informed Africa Makerere kuje yo kubanza hatu Makerere ryamanya gwana na mushanga mu university zeziryo muri Africa no you are not informed so ekindi obwire bwona kurga bano kironda obwire bwona kurga kuma rwenda kaganebiri kushika hati 2025 hata rontano sochagati ya Makerere na Bishop Stewart kushika hati government senyingi ezabandize zikaba disrupted nizo zagizire mu rutaro urwo botari kutera kabaka zikagera mu rwa nini zikagera mu rwa Museveni akutegana sobote so no shangangu emyaka eyitumazire mu independence tutine kiri kututeganisa n'emyaka eyitumazire movement eri kwijaha backbone ningashi orikizirwe ntase yihanga ekabiri yagurika riki buri umwe nakimanyi abantu bakaba bari abahingi urukufuna na sente bakagira ngo ngo hati wano ryemere yawe bakagira ngo ngo hati naryanko muhingi konka kutwagumire ntutambura mpora bakwata system yabirene yamba abanyarwanda kugobera umwagurika riki bagita obwiro bw'abantu bakaba bine cooperatives aha twatine za abanyankore kweterana
abantu bine babire nibete bigombe stages zo kurundaniraho ebihingwa byabo rero cooperative kabitwara nangwa zikakora munonga n'abantu bakika kuzeta amazina ga stage za basi na ukibano utamburo otumunko myacu gombe abantu bakurundanirayo ebihingwa byabo konka fast forward omwaka gwe 2013 agriculture yabireri backbone ya economy ya Uganda ekabane tutahiza 71% mu GDP konka hata turi kugandira edakikeji agriculture backbone ya economy ya Uganda ne tutahiza 24% niyo yeri kuteka mu GDP 42% ya GDP nerga mu services abode tunoza kunyinforminga twakabiri services hati nizo ziri contributinga 42% ya GDP yihangiye services omo numo turi kuba tuyine communication numo tuyine technology numo tuyine financial institutions nezindi so hati ko kureba ekiri kureta sente nyingi iwe nka Uganda okineho obushoborozi ahubwo ko kuza mu communication hato shanga rain za network z'impuruzagana hati nkezi tuyina hatwena tuyine MTN tuyine na Airtel nizirgahe ekiri kumanyisangu nubateka ka sente mu GDP bagaraka bakanyuramu bakagarra amahanga gabo twaza financial institutions tuyine commercial banks zitarhansi ya 20 kuko mu commercial banks zone zitwine eziri kuteka sente mu services mu GDP yituka services mu commercial banks zona ito Uganda twine memwe n'icweka twine Post Bank twine na Housing Finance Bank ejo tugine mu shares 50 na pride ateka banka nayo ni ya Uganda okay na pride zo zabibere n'icweka endije bari kucira kwese bahone centenary konkejo ne yekerezia teri ya government so hati oshangangu itone turebangu sente nzija regulated by Bank of Uganda ito turebangu sente nzija kama go banganga nizikwato muhanda nizo mu GDP yihanga unkazikorga muzika shohora so ato izo shanga ekituri kwetanga ngo ni independence ito turinka batajini ahubwo kuba sente zitukugira ngo ntwakira niza China sente zitwagira ngo nizakira za South Africa so ati ndukuhendera oshanga nizishobora hati nico uri kushangira ngo nitukora budget yitunki-hanga konko shanga budget yitu akora 100 yaberi nka 100% yitu turi kuza kugitwereraho nka 30% na 25% hato shanga sente nyingi zona twaziha heru itoka kugira ngo turi independent oshanga sente twaza China twaziho mu Exim Bank twazireta ubwo kiza China kugira sente nyiza kuzikuhereza konka wabone construction of major road zona omuyihanga nyenda azikori hato za yoyiha sente zo kukora urubuto muri Uganda konka China ba sente babantu bo biza gukora urubuto oshanga nabo bakube kitambara nabo bakuvuga tractor nabo bakora buntu hato bakizakira bazigarra heru umuyiganda kirego turi independent so twakabire independent nanyenda kumwifominga no kuyetegereza abarindu batureba ngo kambanze cya University ya Makerere University ya Makerere abana baraga atakugitegereza ni university iri kuhabwa ikintu so munsi yona kandi ubwiro bwo mu Uganda nza kutunga independence ni yabereho yonka konka hatu wabara za university zona ezitu no mu Uganda okagito Makerere niyo yaziri now oshanga ngo obuhereza obuturukutunga ombyo bwegese burya higuru kandi wait reka kunda ifatinga bwepereke cyecho nfasa kwa ejo statistics ezibiri mbasa ko verifying neza PFF now at statistics za PFF ezo tuzigendera reka nyonse point yanje here kuzi now wabuze umuntu wa Uganda uko abantu baye batunga obuhereza byo bwegese tukine university emwe na hato buhereza ubutwine kabanya Uganda twagize za universities nyingi kandi zo kushomerwa mu taro university nemwe itwine etakushomerwa mu abaheru waza graduation ya Makerere no shanga ngo nabaheru no bakirana bashomerayo waza KIU waza hande no bashomerayo kunbije bashomera kuno mu Uganda nabwo icyo
ekikwate n'obwegese tuyine obwegese burungi obukwatwakitinga n'abaheru bakajya bakashomera nawe cyagura karya kagambira icyo nayirukana nacyo obu Uganda n'ekyamazi maguru karya n'ekintu kikuru kandi kye kitinisa kandi nikitukorera obu twabeire tuyina gura karya nka backbone y'ihanga ryaitu erikutobucweka nshanju aharigana bw'entaasa ya Uganda ebintu ebindi byona tukaba turi mu ibura obwire bwo kutera imparitira akakikakyo runomu nabagira ngo wanonda kushaborane tori kurya borane noriye byo rukurya abajungu abarikutuguza sente emihanda iba kwihamwe sente ninkeje yiwano ukuritsaizinga utakumango niye tuyambire kutwiharire ngo urwayo turuho kuzarundi nabwo icyo agriculture ine gumizamu ne developinga wakora urubuto nuriyamba agriculture wakora amarwaro ngayamba agriculture akwa abantu babatarwire bahinga n'abakore byona konka naziriya services wano gamba ntuzetenga ukurgarire ngo kuzarundi Elias Yes, please. bwanyuma y'imyaka nkaganisha obwembezi tubukwasiza abanyayuganda ngo bacume enshonga zabo mbyentasa imiturire y'abantu but most important ebyo butegeki tokwesiga karuru k'ekigombe ekiriyo mbwebembezi hata okwetegeka mukamwendo kwashya bwana Boaz okwetegeka ko ni kurungi kandi tukugira ngo uko washagamba ngo tukantwendo kwaki ko tukaba ntitwayitaga habo kuba wabara government zizire nizaho omubutegeki kurga rukumo rwenda nkaganebe up to date oreba ngo government yiti yarwangisiriza ya NRM niyo yakumara imyaka 40 and as government ezindi ezabire ziruho nazo hine kizatiriho nuko NRM eryo mubutegeki kushangisiriza ziriye zakozereki ezarigiro one omunshonga aha kintu cyo kwetegeka nana aha kintu kitu cha NRM noreba bine program yabo ya neya infoti neyachi yachi program yabo bi nore ekinkwenda tubanze tumanye itu tubasa kuba twine mission noreba twine mission zo kutwe okutu ezitwine nk'abantu konkana bari yo mubutegeki nabo bine ebyabe bakwenda gukora ki kwachivinga so at the end of the day oshanga ngo either tutwamakinga ningito twaba too much expectant so atko kuza kureba obwire omyaka nkaganisha emyaka makumi nanakaruru kumunda okutwara n'umukwaso benera w'ekigombe nakwa abantu n'abakatina including you nanye ninkati so where is that independence iyo ni kwereka thought ngutwaba in charge we shall be in charge noreba nkende kirungi tukigambe na nekibi government cyekoze nacyo tukikore ki tukigambe hina hegerezo reka ahegerezo tugiheze credit kandi aheremerwe naho tukore ki tuhagambe inje independence okurema tumushango gwa government n'umushango gwitwena nk'abantu habako kuza kureba mu service delivery rebo nguto zitiza akwata police ya NRM nare ya President Museveni ngozo mu karuru oyange kuteza register nore oyibo muntu ebintu bikora nkitwa abantu right nore ijwaha enyumaho obumbire nindabo mu bantu babiri nabambuze kibuzo bangira kandi tuza kwakaruru kitu noza kakuma oshanga omuntu wenkawe ayerarikirire mu myaka nkaganisha eriyo bagira ngo iki mbagira nti manya tini zoba opponent eriyakwija katikinga karuru nitwa abantu kurga ha poding what stations abo kwibaki abo kwiba karuru so it is now time yo kugira ngo obwiro ogwe cyategekero ni kikora ki ni kimara twaba tutegarukiremo ito nk'abantu tukabanza tukeyombeka tukamanya bitukwenda nkitwe na government na yeka tongera habi ine gukora ki kutongera zo mu corruption noba no manyangu waza kuzama mahanda ushimwe kuba ine driving permit konko gendo ine 15 harubaju ezo kuhereza ki mwene cyo nacho numwenda tukiteka hari President Museveni ninga ha government ya Rwanda so I believe so ebitagenzereje obwere mwabarahi nubwo how this ekichiroto kitwabe twine ekitashirire ngo kutwabe ntwenda
uburemezo burahemushangwa no government nayo hinaheremero abo kuba wazo mu mashomero ategesha hawa na Boaz abana bamwe ba UPE baryomuka waza kushegenda serese baryomuka abashomesa bari mu kwesharinga obu bari mu kwesharinga on Monday senior forces starting exams konka ko yatamunitandika abashomesa batahabedimire omu independence emyaka nkaganeshatu manya hari because education n'umusinge mukuru gwihanga naho omyaka nkaganeshatu abana bakubuza kwa senior yakana konka batwire batine bashomesa ku maresa andishatu so nanye omwihangere bari ni charge headmaster no wabo nago numuranga minister no wabo president Museveni ahari yondo atere mutoshi omukintu cy'abashomesa. Thank you. Actually wana Boaz ningezo fundamentals wana Boaz wana ndakumanya insecurity eri kusinga mu ihanga no kugira abantu batashomere kandi babura niwe challenge y'inkureba mnonga nambwe n'iki kibuze cyo wana ubuze icyo kugira ngo abantu bakibaterera karuru nabo kugira ngo government aheremerwe ekipingira abantu binjo mu bworo cyo nani ngambira difference eri y'abagiga naboro ako muntu ryo mu cyaro ogo mworo buzima maze makigumire kugira ngo waze mu baroti akore decision n'ikiri kandi nana washanga abantu bito bariyo bakura batafuna quality education that is also insecurity yenda ku informing umwami kandi kugira that is also another form of insecurity right now omurintungamo twine mwe bakwita bijambi ijo kandi challenging RDC already nangwanka nyonka teresimu konka mbuza kushanga ngo twamara kwezi omutawuni yantungamo ne batema abantu shahi mweze mwazi isn't that insecurity chora ingamba turiyo tureba national security konka kandi umuntu wa hansi na wari nabona so education cyecho cyenye kukigamba umunonga government ya failing education and it is another form kabeka gufudera mo side ebare ekikwatere no bwegese teyiro rutambira hango mu Uganda ecyabashomesa beitu abedimire nayo no baza kugira ngo part of the game ubuno kugira ngo nabo bari yo bengeginga government ngwe bongereho na government ryo bengeginga kubagambira ikiro kubasika bongeje tukikumanyisa ngo education yitefire for instance konka aheferire no washanga kahati hataho minister nomwe oyino mwana mu UPE watancha UPE hataho MP sentence kuzombesho hataho MP oyino mwana mu UPE banzongere discipline twetegerezana nyo wangamba hati kunaza kuinforminga kandi wanshobera now wabara katangira universities enamba yaze eyongere nabana benje bakushomba bakaheza ejo na achievement eyota kubasa kwanda ratinga nizo banaro ejo ni kimwe kwihabaho that is one step let him submit kwiha UPE na USE program ezo zitandika nabo abana benje bakwe babere batine chance yo kuzo mu mashomero bakashoma baheza hata nabo mugasho ecyakashatu okuhereza obwegese abanya-Uganda twine miringo ebiri omu private sector ready economy ejo policy eyitukugenda ronga Uganda kihanga negera ngu government yane kwitse buhereza nodi rwo kwebasa nawe yataho kikwasa kuza standard kikahita abantu buhereza nacho ni kiba cyahita cyayangukiza umunya-Uganda okutunga cyarkwenda now wareba wari amashomero agar private n'abana ba Uganda bwakushomeza bari no batunga ubuhereza government schools kampendere napo government schools necyamaze mahati obwire bwo bashomesa bedimere haberemu okucumbagera ku maresa sande ishatu konka tukiri kumanyisa ngo buri musinge gwane kibayibahikaho ngo cyaragaho complete egine temporary challenge kandi ari kugira solution long lasting tushemeye kwemereza umutumo kashango buri kimwe cyona kigwire ababa bamwe abana bari kugamba hati nabarabira mu UPE abarabira mu UPE kandi bahureba ne bakora mu Uganda byona bigibyo mu gasho kongo hora na tuze mukono atekintu kifire not at all Moses wahurikiza abantu aba and emyaka nkaganisha n'imyaka miriyongwa tukabentegateka ngo ubuntu bu fundament ubona byo buri yomboteka tinka bana emyaka nkaganisha abantu baza kororo batahe mikoro yamani konka bana babantu tubari hishomero nari abashomisa tubariyo
independence kandi iriyo kumanyisa ki we bari Boaz kugira ngo utabembeza bitu nabo tuba blaming ko kutwe blaming abajungu kigali kiraho we bari Boaz n'aba panelists bagenzi banje abahaye ntekateka yabo first ntakagire hari chairman akurikirizo wacirura kamisi yagirana niyo ngwakuna kumanya ntakucuma ngo na wa Godba yakugambira cyane Godba ni cyaro witu no bara baryo mbindi so straight to the point independence ya orukumoro wenda nkaga chairman Moses wabare kutureba orukumoro wenda nkaga nebiri independence kabaho twajakira konko butujyakira twarugwa mu mikono y'abajungu yaturekera paperwork eyayo ninga yaturekera ngenderwa mu yayo ti yaturekera itwe nk'abantu ba Uganda gukora script yitu eyo kugendera script yitu yitwizire gukora oyirezo imbeta pigeon hall constitution ezo rukumoro wenda nkaga na mushanjuki ni ya president Museveni yakozire yakozwe siye twe kada tiyije twabandizeho gukorwa abantu eyibagira mu bantu bona hansi akaza yo team ba Miriam Matemba bakabuza abantu ekitwa kutomu constitution yihanga niki abanyayuganda babaye so kuba bihireyo but enyuma hekizibwe cyabire nkibaho kutunga independence no kurebyo na nibija no kuombeka ihanga rye turi yabereza kugira ngo yakutebekana tutunge bizo haba hentaro obote wanu washoma history akarwana entaro nkitano n'abantu nahinduka ba minister na kumogugu na argayo na ihayogo na atayogo amini yamweho amini kuyagireho yarwana all 8 years so hakata kubasa ku development akana arwanisibwa baye of course akana arwanisibwa amahanga akana arwanisibwa amahanga yes kana arwanisibwa abanyarwanda na n'amahanga so amahanga gatembera cy'abanyegana bembenda abo kubaka amin kuyarigireho tukade mwenu kucwe bintu bugufu twatanukira government ya NRM kwize na president akantu kake mwana munyana wawe ecyabenkiretera abantu kurwana gwirobo nacyo ncera tukitegereza tugira independence abajungu abaye batukubwire bakabatereho muringo ngo kugira ngo barazeho bayi batine mugashu kureka batakutugasara kureka babe bagasara interest izabari abaye batukubwire kugira ngo bayi batha independence yacu papura cyonka haga bwaro abanya-Uganda abarukureba ecyo nk'icyagaro bayigumana barwana ngo yitwentwende ecyo kwetegeka namwenu entaro zone zabera mu Uganda zakuhika ogabekishakabaza abrana mushanje bari yavuze mu kishaka rukari yoro taro rwo kurenga kuturaze ku celebrating independence ebere mu muhoho kandi ebinde cyeri kumanyisa tubene tubarwa nk'ihanga nkagandi nabwo ecyo ukurwana uko abereho naye kere part of the game ecyo no habe nacyo mu kugira ngo majority bagera ngo ababazaho tubaratu independence y'itwentu umwamboaz who decided that because abagira umushaka bakabatari nango namutoro mu kumyata umwamboaz ekibabene barwanda bakakibona cyo kurebera abari bakababehaho konka hatogono jyago njibataka muya it is not by accident it is by design kadajo ndozi ya Victor ndozi y'umusinguzo wena nko kwaba umusinguzo takaba hata umwamboaz independence yitu afunere tukafuna nango mujunga yibakweta silver plate independence eketa struggle yon ejo independence yibatuhira on free plate ekene strings attached enyuma abanya-Uganda bingizwe batakureba kugira ngo bateye independent konka bagumene bategekero ko enyuma icyo bakweta niyo colonialism it's of recent president of Rwanda tukagira ngo at least now twatunga independence yitu abo kuba independence yo kubanza ihanga kutungwa no kutunga constitution yanyu abantu yimwe yakoriki kugira ngo na n'umuntu wa village akaparticipatinga umukora constitution yejo kandi icyo cyukakora mwenu independence twagiza Boaz I was making statistics 19 orukumo rwenda nkaga nebero gutunga independence tukatwine secondary schools 28 ihanga lyona kandi shomesha abana 19 kutwagiye kwika 1970 we had on tukatwine amashomero nshanzo nashata enrollment yayongera konka hata hingambira tuina amashomero wa checking tuina amashomero kashanzo n'umushobyo kakaga naga government
enrollment nobwe kubaho abana no bakushoma nore harihe nkurakurana university ogwe yanaga Makerere Bishop Makerere University Makerere tutunga independence niyo yabera university yonka na nizo kura za University of Nairobi University of Dar es Salaam zona zikazirwika branch ya Makerere konka Makerere as of now I speak ogwe kiyanaga Makerere eriyo mwanya gwa 20 we agree konka hiba kutuchallenge njananka universities 19 15 nizurgo mahanga abiri Egypt and South Africa implying ngo hiro Egypt na South Africa okutukuzimanya zongo zi developed hari hanga omura Africa erina university erikusinga Makerere it stands on record there were a statistics no muri kibiri wareba universities ranking ya universities kankubuze muri South Africa kankubuze muri na Egypt nizo zine mu universities azo Makerere kankubuze muri waimera umwana akashomera Bishop Stuart shosho waka no Makerere akashomera shosho waka hati ukashomera Makerere nyoti ndashomere mbe nato ndakunjira ngo ebu washomereyo nyebinda kumanya ibi no ogogwe kinani ngaruka mu cya Makerere nani ngenda kuclarifyinga nawe abantu bingi bareke kujuriza Makerere nke example omuntu ashomere Bishop Stuart na competing asinga no Makerere omuntu ashomere KIU na aba doctor asingana no Makerere so Makerere ne yamano muri so Makerere no Makerere ni foundation Makerere ni foundation ya education ya Uganda higher institutions so kinkuza kindi Boaz icyo banongambere independence now initially bayir kumarwenda nkaga abana babiri bashoma bakaba baselecting bakurwa families z'abantu kikachi takushomeswa buri muntu we konko kushoma kwa hati iwe noreba UPM NRA kwije kareta y'ekintu cyiba kweta universal primary education na UPA abantu bindi bakichallenge konka n'ekintu kirungi kushanga ngo mukayomoro no hako bari mu mworo harimo umwana ari kumanya kusoma ari kumanya kwandika ari kubasa kutwara umuzire wo mwirwaro at least yaremerwe akagira tubagira tugure panado nebasa kutamba kansa konka shikuwa kota mwine nukwenda na independence ahacho wendeze Boaz nani mpuramba ogogo yagira ngo by 1962 tukaturi ya reve mu kada na za Singapore naki now echikurete hanga ya developinga first of all hinezi tukweta geopolitics ezikuba zigeturire Uganda no ku developinga nembabazi Congo etaho umuntu etwetorire Rwanda nubwira stabilizing tekaragagana aro Congo byaberera yo muntaro Uganda itarimo Sudani etahanirwana Museveni natebekanisa Sudani natebekanisa Congo natebekanisa Rwanda natebekanisa Kenya natebekanisa Uganda so you natebekanisa Somalia so you find Uganda nkihanga Uganda in stake ya money omukutebekanisa East Africa. In fact Uganda kugira ngo Museveni natebekanisa Uganda President Museveni natebekanisa East Africa na no kutebekana kwa Rwanda abo kwagamba mazima no kutebekana kwa Rwanda no products Rwanda kwegiro mu ritaro noreba progress yerho turiyantu gira ngo Uganda is far kaganesha tu Uganda ya higuri ya Rwanda na Rwanda linda Uganda ya higuri ya Rwanda Tanzania noroko rene moving waza Kenya kareba nkati rail station garazo mwikayize kupakinga sebo oriyo kareba standard gauge sebo oriyo wantunga zahari kitwe oriyo abantu abo crossing no baruga boda Rwanda bakuze nibija kubakujya mbwene cyo no kina erinda hore no you are saying no sima kugira ngo erinda hore campaign wana Moses campaign naka iwe no yesima kugira ngo omyaka nkaganisha tu ihanga ryitu tumekwa abantu bataha mufwa echapere no kubasenga Boaz abashira Boaz cyamwe nicyo kine strength ya umwami kada no jimanya kitwehere center for I know eshahe kitokabasa kudetermininga na coverage yirwa radio aha abantu bari barga Rwanda nabataho mu Uganda wewe mwe mureba ngo ico ntitwesimisa no nchiza ngakwenda mwinari yecho kwa information what is wrong with it what's wrong with it mu Rwanda akarabuza Uganda kireka bicecho nikibanki mahisa ngo munya Uganda tiyafu no buhereza ubwakwa na hero baza kuba handi we are in East Africa we are in East Africa kuza kufuna ubuhereza ine cyo presenting
konka washanga ihanga ryitungemo nayisha kandi ubwo nyikiriza obuhereza ukashanga umuntu wamwe umwe tubamukoraho nyikiriza kuyambe aharyeje Boaz Boaz kadeka na Moses Edward ninjya wayihakanza wajyana ngo Rwanda eryo mu rutaro yija yabaje yes kandi ko rero birege abantu bayombarga batarwanda bakiza kitwe ndakoraguza no kuyaye byo kurya okubaje tena ni ingamba hatu wareba nko muri vision 2040 hine bintu bitukufokasinga twagira ngo twenda kombeke gari yo mwiga njano kimanya ngo tuseme kwa twine za furayi enguto zikora bahiguriya kampani niyo ni bende ndebera parameters ezijyo mu document yihanga tinkurebera muntu mnonga kugira ngo uwo muntu yatoroka because no basako ine family oyina abana bane hari to umwana umwe kuri nyikiriza mbona nakugira ngo nota kumurebera nani nyenda kumenera Boaz bwana Edward sako mwana yakuri bwana washanga ngo ihanga ryatebekana enguto zirimo zitambura nabakora enguto harimo corruption akasenta ko aku government ya Rwanda bazesha yabashira baje nyekeza kanka Boaz comment yuko kagenda chikemwe embayongo na Moses nangenda deni omwami nanyenda kumanyisa na Elias nkagira umugisha president yagumana ntaza boda za Uganda kabanza kisoro nira naza bundu buryo nira naza ntungamo ezo zone naza rakayi kureka kamwenge na Kiryandongo nazo zitara boda kunga nazo ziri cosmopolitan now Rwanda na Uganda kushanga ngo nangwa tu Rwanda yonga kushanga ngo abantu abamahanga gaterene bije mu Uganda uko barwenda nacyo kintu strength yacyo nyo America kuza kubakira mani no buyikereza amahanga gona kuzayo kandi imagine ngo ukore mbundu za America naza mu West Africa now no manyangu juice kubekiza bakazo muri America ni kimwe mu cyaretere habaho big push yo kutahintunguka now no kimanya ngo aba Rwanda n'aba Kenya n'abahi n'aba Kongo bona baraguzo mu Uganda konka advantage rero no kugira ngo haharo ka spread yendu arambi nabari abana ibaza beja baraguzaho mu Uganda hatebeke ine ndwara tekarga kuri usari tena wachitukanga unoza ni Uganda tubinga yaba abanyankone ninga shaba abajini tubabinga Moses hendera deni manyakire ansire na yasa ujya ngo bahunama bone bahenda bine micembero bahenda baferwe gamba so we must remember them as well Moses hendera ujya okay so Boaz omukwendera kwanje independence na nyenda kwenderana na enshonga y'obwebembezi so okutukureba okutwatunje independence obota kazaho akargaho amina kazaho ba president bona bakijambargaho so Uganda kije yatunga umugisha yatunga president Museveni chikachi tanguhi ihange rigiro mu ntaro zityo omuntu nka president Museveni kurugoko akija kakwati hangeri akaritebekanisa akaricureza akaryombeka karisi harikizi ninyenda kwamiza Boaz East Africa hariho ihanga thank you erino bwebembezi burungike ya Uganda ninyenda kwenda n'ecyo Boaz wareba Uganda Museveni n'abantu bo kubatebekanisa obwebembezi ku rugasiro kuzahiguru tine shitabe turi muntu zo mukanuru thank you hine ho kushanga mu Uganda abantu baronda karunka president nkihanga ya Uganda mu East Africa thank you mwami ansirem abashija nibagera ngo nobo twi nobuzubu kunkandi tugumiza hati abasiza ba movement ninjira ari ibintu batafutanisa atubona batekateka ngo kubempunji nahabo kunga bortaro kadobu yanantangaza yagira ngo ito Uganda twine empunji taru kuchimanya ngo shaheji twine abanya-Uganda emitwaro nkaga abahungiro mu Uganda ngo kuberemeromo abariyo mahanga gabaharabu abariyo nubagaburembwa abamwe bakora bwa maraya abandi bahouse garo hatu wabo takuchimanya ngo nempunji ekitongore cha UN ekitongore cha UN kihaho internally displaced camps kikemerezo kuzifandinga omihanga rya Uganda konka no bucyazemerize eshahe gitu n'abanya-Uganda 10+ abariyo mu internally displaced camps
abona empungi wekado butakubamanya eshaheji Tugambire tuyina abanyayuganda eshaheji tuyina abanyayuganda abaryo mu biju Kampala ahabo kugira ngo ayibakorgana hose umwana narugumuka aza Kampala mu kiju abaharabu bamugira ngo itashitarafunuro mu rumugona ntuza guhereza kugurashe atabantu mwenyo nafa mundeke ngo mu kiju abana baza Kampala byamo mu biju amarama meza 5 arinzire bamuyambe bamutwara hero yuzuka hero no hari yo kubiha mensigo no hari yo kubiha memituma bakagarukira mu box konko muntu we nagira ati nobwe bantu ari kuri yaba batanyihire yo mutuma ndabeho ahabu kuba Uganda ne yosya abanyayuganda abo abantu abo tubwine bwanyuma y'imyaka 63 abiba kweta iyo kwetegeka bwanyuma y'imyaka 63 yo kwetegeka nirihanga niyo myaka yitwinire mu government aho kuba umwami Boaz hatwine enganda 55 omihango twine munane bwina byo butegeki konka bwanyuma y'imyaka 63 omuntu nayimuka kugira ati omwebembezi nka president akugira ati yewe nobwe munsindikire omwebembezi atine makuru bari yabina makuru mutabatera konka kasitabatari bekibina cyane bwanyuma y'imyaka 63 ushanga umuntu nagira ati yewe % y'abantu miliyoni mukaga abantu irakarura abanje ba movement nibondo kwendanye mu RGC nibondo kwendanye mu buri kimwe nibondo kwendanye mbeke nabihanga asaidera yinga abantu miliyoni 12 zona abo takwenda kore nabo ahabu kubati bakwikirizana nabo mwene wihanga ratunguka rita washanga abantu bigana iwe ndo kore n'abantu makumyana eriya fose yo kuba wasigaye y'abantu nkaga bakubasa kuhabara bakubasa kugira impact eyibate ko mu community no wabasiganka bariyo ni bagamba ngo bwegese ngo butungukire bwabo bw'amani obwegese tuburu koma kwato mahanda okaza hishomero tena ntubasa kuza hishomero shomena sare osomero university kuargayo impact ya wa society neha narahamagara gawo omutabu nomu tuyine mwishomero nubariyeta University of Science and Technology aha street tuyine homotoke korirwa university omarwaro agutuyine omu Western Uganda harmu rabi equipment Moses nwaga bakajya mu University ya Science and Technology bateke sengu omu University ya Science and Technology bwanyuma y'imyaka 63 twayihire mu mwana nangwa kakore gari eshaheji Uganda tuwena buri muntu ayine ebintu munju ebintu biri kukira yo munju maybe in Taiwan oshange kitayine Taiwan oshange satayine England oshange chikopa ine maybe in China Taiwan very independent Teri independent. Ndijo teri independent. Konka iwor kugira ngo independent household items zona wazizamu ogisire hona no butugukwiha bwo kuboneza mino ogisireho na nekibiri itakigura shiringi igana tarwo buri kurugo mu Uganda atejo ne very independence oyi ni independence noza guza independence hariho watugira BPF mbiniri program noza guza independence aha hariho watugira ngo ubiyanya namara mu cyacyango oriyo noza guza independence obu yatugira ngo abajungu ngo bo kubarigireho basigira script yabo iwe bakakugira ngo utakore yawe hatu bwanyuma yakinana na mukaga script yiwakozire iwe nogikora tera editing bwanyuma y'imyaka nkaganisha script yiwakozire wamwagira ngo mukagikora cyenda na mukaga iwe nogikora tera ahubwo kuba constitution eroho kugira ngo tuguiding konka tuyino muntu we kwari kureba yaza kutomera kisike ki constitution etireho wewe nyina agarukara denyima ekisike cyo bacumwihira bakitara baju wabanzara baho mpaka harabuganire ekisike kindi so twaba tuyine script nkombo kuyagamba tuyine constitution tuyena ko kuturu kukimanya konko mwanya bwo kugira ngo tuguiding ite turite tukugira giro kwera tuguiding bwanyuma y'imyaka nkagenesha ntuba tutini iteje script na habwecho script eje no mani yeyembekera na habwecho ndukuhendera nyenda tukimanye ngo tuyine independence aho kuba omuntu yine independence oshemerire kuba nogere bakuruga higuru mpaka hansi ito ntuzombururu wazo mbanta bakutera karuru bine independent mind so wano shanga umuntu na nasya
ahakutera akaruru kandi abingi atakumanya no baratera rinzuro ramuretere sente umutogo tokagira ngo ari independent sanandi kwenderera kimwe abantu bagira ngo government ekuzira konka hariho batakumanya tuba kukimanya omumane economy twana tugamba mani economy no mutakwata sente wazaduka kagure cyakagira ati no mangu twine abantu ashatu nabashatu aharigana abatakumanya sente nikimanyisa ki wobu yahirwa nobu yazowana akahingo muzi bakamuha ekitoke akahingo muzi akashara yendera akashoroma yododo konko kugira ngo oshanga ine rukumi rwo kugura umunyu tarwine atejo ni independence. Thank you. Elias. Yes, please. Independence. Oshyikire utashyikire ni umutanu usohoka mu kiganiro iki? Bene bana Boaz. Hariho ikikire kandi hariho ikigwira. Cyo nakugira mu kubanza nti twine kwikiriza ngo government tuyireho nebirunge betakozireke nebiyetakozira. Siko kuzakoreba wire imyaka 20 enare mu biyamara mu butegeki hine ebyekozire hine nebikozireke nebigireme ko kuzakoreba mu infrastructure development ya Uganda ureba ngo hina ho bagereza nawe turukubi ucubori yaho hurira kandi kongo bariyo bakora yo chorus Ochibo bisinjiro orukutoro gwabukanga emhanda nebihandagaza so oreba ngo wanyubukanga ntarga iki ntarga ebitoki nito tukusinga yo producing ebitoki mu Uganda yo konkatine we have not benefit wabara musente kandi wakora urguto Kongo bakaza Kongo rero zarga Kongo zikija zikakora aha nikikwitsa ki aha wenshi no rubanza Kongo utakora ubanza aho byarga banza manye bikorgayo kandi Kongo ntarga iki manye niba gor no kwanye nemba so oreba ngo abako be golden ba jemushango ya police ebetinye nabugamba nanye impamvu za kugira ngo tukikiza kugira ngo ugambe kitari cyo rero kinde tukujya ngo kugambe kitari konga Elias hariho enshonga yitukaba service delivery kugira ngo azronga zaharo service delivery ngo birobo twine independence kabe nkimanyisa ngo ebi twabikora kugira ngo turi imicyageri nihangari yitu because n'abajungu no bakwe bariho ebe nabo bakabe bayize bata babikozere. What is the difference? The difference ate because abajungu mu agamba bakatwa makerere nimbeha bakatwamura bakatweza egidamu y'amashanyarazi ne Owen Falls bakireba agamasho mu Rwanda traditional schools bakajya bata bakagasereza ekibuzo kiri ngo itwe kutwabiri ni charge. What is our report card like? That should be the discussion. Konga owishemuka ya Kigali kiri n'abaganda amashomero y'ububaki one private one government kanejema ewe bwana mkuru Mr Boaz amashomero bakasigaho amashomero ago bacugireho na wareba na government agiyayongiremo manya amashomero tibizimbi konkano ikereza ngo abajungu irwaro robe bakora ishomero robe bombeka irwaro rero bakabaraguzamo shomero barashomeramo hato muri umunebe guruho irwaro rero mukombeka shomero mukombeka tumukushomeza mbana banyu. That speaks something. Cyo nukwekere abo kuba nchena mazima tukagambika mazima abo kuba izo ngere kureba minister government yakora kafiriya ekamwihurira bingi ngo nyamo cyo kwenda ngere kureba minister nankogo akazarwa marago mwene mutabano wa president omwana wakazarwa mu Boaz ni nyenda ngere kureba IGG nakora statement akugira ati nyewe narwara tinkaza marago yagamba mazima bamubinga yajya twunkurwara ni terra president contract yewe ya assistant beka kazvire Boaz ni nyenda clarifying ekintu cyo boresha Moses reka Elias abasa kumuzema atwunkurwara terra president ansent kirenyonyi nzahero nkora ki ndaguriza so atimo marago yito tukuza gukora ki
tukuza kuzayo teguza kutuhenda so kumanyisa ngo omuntu owahansi, and that should be the discussion about independence. Omuntu owahansi ako banabemeza beitu aguma atine ki atine bwetegeki atine service zo mbyaro rebe hariho omuntu atakumanya ko kwisingiro bukangire gukora research nashangu hina abantu abatakazaga nambara. You can imagine when no nabaye ayitegekere. Boaz yine kiranye na clarifying ekintu seconds. Niyo nanyenda ku guiding a discussion age. Tugaruke turebe na 10 point program za NRM. Because that nubo twine niyo government ayitwine ubano bagenda batakugenda niyo government yitu twakubatura n'ibyabo n'ibitari ubanza rebe point number 1 ujya assessing bagire ne democracy. Actually koko rino ugamba by the way service delivery but government yone rukuzaho ishimebwa ne mbeka marwaro ne mbeka mashomero yo mirimo yani konkara hebintu bishimebwa tureba kugira ngo ihangara yone rutambara atanga democracy ngo kutantugamba constitution umwami Moses wajigambaho kutitwa koze constitution. Ejo constitution is it respected? Twine rule of law ninga rule by law. Ebyo mbyo tumekwa ntureba. Human rights si aboko babantu omuntu okufuna obugabe byatingetegeka ashime kwa ine emerembo muyanganiye. Politics elections ebyo tumekwa ntureba. So nyoko kwani ndeba abantu kugira man on 10 point program za NRM eyo ko banda kashanga ngwe democracy. Konga kashanga right now tukatwatambaraje by the way abantu bakoma president Museveni no myaka 15 yo kubanza akari no bakujya ngo akarishe wa East Africa. It is indeed I agree with you. Koka enyaka poize kugira ngo rezize zo rukoreza za kirikire ko one the best it's going to guiding democracy ka constitution ishimekwa ne taking a center stage kabani ye kutwara ashimekwa ntora mazima bagitabangire cyane. Thank you. Onyene Moses ekinani nyenda clarifying out yani bane internet ekinani nyenda clarifying out etuyambere twatambara twatandika ku yes because we should be heading there to in the internet amasimu byo muhata ile tab zinoshanga abantu bina masimu kongoshika nko mu karuru ushanga mu internet bagishara na no mwambo wazo twinaho ryo nayambia ngakugira ngo yege ushanga nawe yazo mwirima twagara ko kuya umurukumo rwanda kakane so yare aho twino ku bantu checking and twireba Mother so omwami Boaz nani nyenda clarifying ikintu kimwe nagenda ntakigambirona n'abakikona amashomero agago kuriba. First of all nobwe ku America nobwe ku Bungereza nobwe ku bayi hari iki tweta social class twena tutukingana kada. So priority yo kugira ngo nanogo atakwingana na kada RDC azo mu ishomero kaba mutere yo UPE omwana bashobi kwarayize kushoma zo mu technical kwaraje byo mukono bimuyambi. So icyo wanogamba ngo amashomero no bagombeka tabagashomeramu tukumanyisa ngo nko mwana wabava muno arakampara naguza benzi owabo no barabe hari isingiro kandi omwana wagarika isingira ze kushomerayo no de kiwori isingiro bakombekera ishomero oshomeseze yo mwana wawe omwana wabava muno kampara ko hari international school yaba sudiru nahi de kana wagira ata aze yashomye ihanga ndiyo rumwe kumwe mwayombeka irwaro minister na MP na general tubakorera guzamu mwabahereza insurance bazo mu private bariyo mu nsaka rwara kanungu bamuteka kambuga toyafuniye first aid basema nabanya abatuzi manyana minister and Moses bamugoye kanungu ne district abantu bataranse mitwaro 20 konka bakuraguze ino bakira abo mbahire first aid abo ni mwahire minister no oburwire manya twine nenya misho zitakuzamu irwara foya habaruko nkaba kubaho nekindi kada rekando kwende ya campaign nekikada noreba marwara agagukureba kada here center ejo icyo kiri roto shayi Boaz campaign here center umutaka kurwara here center yashashe ndwara yayongera bamu advancing nguzara rifaro Moses obwo abantu bembasha ba independence ba musazi ba boboti bakamba jangu turukwa sobwo bushoborozi aba ku tubatera abashomeraga bogira ngo aho nho bakobasa rero abarije asende bakuziho mu government babana babo bashomera heru baraguza heru ejo nico kirito kiroto cya independence okay rekanga arice mukada mpeke urukumo rwendi 11 hakatandika mbara high school
ekei n'abaana 11 omu ihangano rya katarimo abana bokushoma bakabaro so ekyabe kitwara ekikakiriki ekyabe kitwarayo obwire obwe eke social class it was social class abana baba chief abana baba chief abana baba chief abana baba reverend baba kanoni nibo bayembashoma. Yes, that was the class eyinkugamba. But today ishomero no ryaberuho nishitama n'umwana wa bishop abantu ntibakunda Museveni kunkata bakunda nishitama n'umwana wa kufande kano nishitama n'umwana wo arukuza kushoma ntari akabatine nkito ekiri kumayisa taragire ntare ahabwa shosho class akazantare ahabwa kugira ngo akari no bwenge no Museveni shi president ntarakaza yari manyari ho gurajo amashomero yagizire ngombe cywa mu Uganda twine zantare zinga ihato mu Uganda kandi kushanga umugongo kurisha ngero rungu umwana nayimuka singa district yona ke yabweje ushanga bamutira amahure abuzuro buyambi na government mureba eyine ministry of education na ba ministers mureba ngo omwana banga kumwiha aha muhera ushanga umunya Uganda murungi kakachayina akwatanisa na honorable Francis Mwijuke hatu babantu bo bakora umurimo gwa government hatu government osime ya ushanga akaheza technology zo ngo reba hariya nakore nyungu kaheza ushanga government nakwenda kumira bishi no manya reka twashyira ubutumwa bugufi w'abashobozi then kadanira garakane. All right, abakutureba turi ahata ya West kandi turi mu program yitu Okubiri nyine abakuru Moses Rwamugoye na kora mu office ya NRM abo district ya Kirhura nyine umukuru ansere mundikora na rwo PFF nyine umukuru Kadam Chungu Geoffrey na kona office ya president kandi na Tamba Edward na raga umusowipa hamwe na Elias ukamukama na ndwa MP bwa Bukanga mu district ya Isingiro. Twinaba eka ya hotel nuba bakuturebera ubutosha kandi zayo tungo behereza bulungi toguza kwefuza katukore tuti nzagaragana icyo cyamwe cya program Okubiri. emmere ogirese naye nga siraba kawaka weekali wano teweerabira leta bubiri sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikwongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga ekyangawuzi bagiteekamu eri omwo ombisi gw'enjuki nagwo gusanga omwo kagaba waaka kaneko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink bw'oba onywa yekka. Weekend egi aha Tayari West twagira omuvaka ngo hato kushoma wakora ki wamara hati noza kukomaho nangwa aho bandetera omushiija ngogu n'omushiija owamureta ntumumanya mbwene ntumangu yakutwara nomukora amaka marungi mwana arura kyangumira abo omuntu wotakumanya wotakarebaga kandi omutima eno ohura nonda kuza kushoma raja ati nakyanga so byangendera kubi nabo kurara nindira nyenka nango bandabya mune minyafu mbwene naura naye yango murinyi azokweyanga kwaba kwangu nango natekatekaho no kweyita depression is real kane yita so de katuteko ho mutuma wari omuntu wawe atarije mushikira. It's happy time, bathing time, buri
kyogero waffe kafulu mu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. When it happens, you hear it first on 104.5. It's time to break free with AZAM TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an AZAM decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on AZAM Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on AZAM Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with AZAM TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. AZAM TV, entertainment for everybody. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Tayari West irakaritu program yitu no kubiri kandi ndi Boaz Tumwesigye nyina bakuru bari aha timu mpango umwami Elias Kamukama ugu mushumetari hari hangashi mukora nushanga tujya honarebo abo kanga konka umurumo gwa kuza gukorana gwetugoro bigo kusinga honorable Steven Kangwaje konka wishala nza kubatahishagamo nyina mwami Edward Natamba narwo musowipa we na cyenchura hari ibintu ko kutambara umuhangiri nubwo umuntu gwa kusinge gukora okushoma trends twe nyina mukuru kadamuchunguzi Geoffrey nakora na office ya president nyina mukuru answer mundikora na rwo PFF na no bwa mayor bwa ibanda municipal tawunije kene ibina yaba hata bakabitereza tingmanya ni barabitereza Okay. Flag bearer inaremu omutawo nejo mamwita Johnson Kanyomoza n'umurwani akacunguri hangeri so abanyibanda bakamuhebendera ni njangwe inaremu niyo yamani so Jacques Kasinga Kanyomoza cyayirike to kagera uwanyu aryo muciri na kibi Mudesarwa kaniwa bandize nyawe hatari uko nongera mbabaza kariyo wambabaza yaryo yazo wa mungu nyawe yabanza Mudesarwa mbabaza kagera mbabaza wo kandi karinye nawe nujya ngo akantanga mu state house mbabaza no ari nari wabare mnunga Mudesarwa mgoye ngamdaye isa bakama muronda kuchera nguko kuronda abatalibani konkaro hangaka muhira ande kada hinicho nogamba then tuje turi kuja hariho ebintu bagumana bagamba ukashangu bintu muzano konka umukubatangarira ngajya ngo saka ka chance kubashoborera amarwarira kumwana mugamba Health Center 3 Health Center 4 referrals isa Uganda buri zoba nazikora abantu bengi munonga kandi bazabatambira Ninyenda kwa icyo kurebera mukana mukira kundeba television egi etakafurikiye kuri mutawuni kwijha wena ndikwenda kukaba nkaraguza nkanda guzitojo RDC wa ntungamu nkibandishemo muka ndaguza a health center for yitu yakabuye Dr. Dickson wakabuye yampa treatment eri kumara nkansi bana barwire binjaho barko bashemeza barkugira operation za burde norengu baragurira abantu bingi kandi bataha babaje mbwenu wayemeruka shanga marwaro tugarukuragura nguno itenga kuza here to do what tu arabana basha bateza kajera ikintu cya UPE manyaka amashumira ga government nyenda kubagambira
This is where you go wrong. Abana bashabaye batine chance yo kujya kuzaza Ntare na Zambara high school z'umugamba. Abaryo mu mashomero yago abashomeri mukandi bakaba bo mugasho. Nibeja kutera rwangisa za Karuru numuronda na ikara bana kababurra. So imwe mwareba mwagwira Karuru mumanye ngo mwana mugamba azaza politics konka abanyayuganda nabamanye ki barkwenda nabama services zo batungire nabamanye ibarigire nabamanye ibashika nabamanye nayibarukuza nabwo icyo abarkwemerera okahura nagera ati irwaro manya turukuragura irugaha tuturarya program tuze hari ya rifaro ora abantu abaruho ora babakoraho kunogera ngabakurwara bona nabafano jya tukabe tuzikaburizo abantu bazaye baraguza kandi bakera ni insima bashaho ni insima bashomesa abarukora aha abanyayuganda abakwe baye batine chance kutunga ubuhereza nkogo kandi bakabutunga kada garuka mu kivuze iki. Yes please. Ni nyichereza ngo irwaro ya government ngarafara unarukora. In fact no basa kwata marwaro ga private nkatano agari mu tawo numwe gabure kusena kibu cya kabiri cy'abarwiri abakora guruza refaro. Point yanyengo refaro ni basakora gurura abantu 8 aga private ugagite gona ushangara gurira abantu nga 15. That is correct. Konkirwa reka yararagurira abantu kandi kimanya minister MP obwataze yo azabirwachi ati kinanye nangutuma ine kitu kimwe omuntu ayinorsa rukora guza haru kwenda kurigiro rwarko basi tugamba insurance ya government minister na MP hati iki kibagira ngo tingane tura amarwa n'ikigambo cyuri nyankori tinkwija kwehanga minister Makireba minister ya musoro for instance nyoni nyenda ngamba revo eyinkumanya minister ya musoro gwawe ugwanje manya yaba minister ecyambisa minister iwano inani wirko irako ombe obigayininge naro kuza kumba he nibyo kubora birimo nonye tegereza tukugira ngo nimwe mwena ngo na minister wakati nanyenda kugambara war RDC for instance kangambe ikintu war RDC no ikirizwa kuzo mwirwaro ya government bakakuragurira nabusha kada yakaraza dinga the point now atkwara irwaro kunaragurira muntu wabutosha akakira kataha UPE na USE ekashomesa umwana we abana butwashomeye isomo UPE na USE hatubona nabo mugasho. And by the way, for your information, naba bari bane betsimba baba bari yabona no products ba UPE na USE. Now bashmitse gutumine mugasho. So finally ogorkwendo bwameye chamarebe primary ogorkwendo bwameye tarashomere Ntare na Zambara high school konga kuri yashomeri no hurata in brain clear no bwararwe mu kibina kigwiri mwen hataho baramwima karura bwejo no problem konga kinkubuza abashomeri no mwene kujya mutubine mugasho mutegereze effect yecyo kwazo mukarura nanyenda ko ruyare kushobora ko mwamukada baje kugira ngo ibaro turukura amarwaro government na karagora muno challenge ari kandi nanguni bwo kusinge nabarwire umako gwire abo mucyara mukazi munywani wanje akazitusha ya bamutebera bashangana no mbazi go mitwari 15 ogumwari bayira wakafa ninyo yonishashura n'umuhari emitwari 15 yamurema akuba akata kuzibasi nahendera ngwe bonze nabo muhereza bayika bamurufari bamarita nambara mbazi bakshare okushemeza bamushare mitwari 8 nazo ka Edward twina babzare kunga kandi munywani wo mucyogwe abo kuba bine group y'abataguzi and am their promoter niko na ananyone na turiyo tugira government wala celebrating independence ntubasa kureba nkambara tukureba abakaza bamwe barara hansi twongere mu buhereza teke mu bitanda ntwitira mu baragu konka ine bicurukura emibazi linda hore emibazi ahabwa yakine bahandikira abanyayuganda kugira ngo bazo mu pharmacy baje kugikuramo kandi na pharmacy za clinics ukashanga zigizo mukozi wa government turiyo tugira ngo agamarwaro tukagikwitinga ukashanga umuntu yayetegeka ariko nabo mufuna magana marungi answer kada yagira ngo iroko ni ube minister utunge these privileges akwe to kuba minister overnight you work for it hati aba bini impunity azana ngwa kasisi nyenda kumusima izaka kora speech eri kuhitinga abantu aba kunkati bakwenda kucitegereza
hatobu yagira ngo naza umwirwaro rya government eketa kwitingitwe kandi yitinge mwa bakwanga president yagira ngo Museveni naza kugira umwirwaro rya that was the government message afunamo ubuhereza yayebwe kintu kimwe kumureba hariya tubari kumureba nko muntu waraganya mukana nibamureba nka RDC nibarwana buri kimwe cyona kurenga bamukoraho nka RDC amagwara n'injaga government nyenda kugambira noshikayo ogire kuzara buri kimwe kutandikira aha graves noteko kukigura nubwo that is washanga behoire arabo kushanga biri nubwo akubu strip bwo kwekebeza noteko kubwegura reba hayifa ibagamba hari imbarra rifaro hospital omumwanya gwa government henyine wanotaha mukurya hari nkaka trench opposite naho hariho pharmacy omumwanya gwa government koka pharmacy ejo private notaha umunda bakugurisa ebyo yine ebyo kuchebera bakukebera bakeza kuchebera bakworeka bakushumikira yo n'urukundo nguza hadi ya pharmacy gureki ogure imbazi kwor kuzambarara aha henyine ezindwara z'uru kushanga okugikebera nukurenga ahantu 5 nibakusindika higuro mu private tests ezikutandikira ha mitware 3 kugaruka higuro nibakusindika mu private konkejo private ni structure yonkayo na facilities zirimu nezo mushoro gwanje niwe nko munya Uganda ahakuba biryahamanya gwa government nebirumune bya government konka bagaruka bakucharginga ekiri kumanyisa nka government ekakwiba urukombeka structure ejo yakwiba urukuteka yo facilities zo kuchebera then egaruke kushabase government etero kwiba muntu kweke irware rwapera na pharmacy yaha hehi n'irware hehi ya government ya private hehi. What's wrong with that? Wanyuma y'imyaka nkaganisha nanishaba former RDC hendera aha binte bije nabyo nanaha bimurya hambiri nicyo kirukora uwo mu Uganda reka twendere program Elias gamba yo kuhendera kandi ugambe n'abantu babo answer turi twendera turi mu closing remarks twinede chike mwemwe you make your final remarks bana Boaz nabo kutureba imbaza no kwebaza kumperezo muci kuje tayari west kandi nyongera no kuramsya abanyabukanga mbakurusiyo mu karuru akahwira ka primaries ibyabire birumune babimanya kandi nyowe kakamukama nizire ni independent yesimberante ya miba parliament nunda kwaleta independence ababukanga nyenda bwenu eje shaha bukanga nyenda kujiho mbuzahi MP nana akora ki MP nana akora ezahire bukanga ezahire MP nana akora ki MP no ku implementing laws in the parliament ku implementing akora bakora amateka azaba rero bakoreba abanyabukanga bari bandebe so naniyo ni emerma MP ne ukiriyo kamaze marire yo kwenda kora babukanga kamaze marire mukama wase kandi cyo kibuzo cyo cyo kamaze marire wangira mbere closing remarks then namara niyo henderena nizo emerma niza kuhenderana cyo kugaruka abanyabukanga ndiyo misho bwanyu mu ndebe sembabazi ninja kubasha bakaruru kanyu kandi ni mbamako bajwekeraje rero ko kora ki umukujwekera MP emirimo ya MP ni hayo kwenda gukora MP no gukora amateko mu munankeje yatahuwa weje mu parliament implementation cya kabiri implementation kimanyisa cyo munyakora implementation nabuzana Elias no monitoring government programs wajango implementation no mu runyankore no kuteka ikintu mu nkora so hati MP natamateka mu nkora takuteka amateka mu nkora nakora ki nakora amateka okay akiza ekinda kora ki monitoring government programs ekinda kora ki ikindi nka MP mayani yo ni ukunda kwa MP ati Tento kuze bintu byoro then presenting abantu beye mu parliament okay mu constituency kare si barababukanga so bwana
Boaz abanyabukanga niyongera kubashabusha giki kandi kubahamiza ngo ndiyo nigisha yabaye Edward Gende si urabanda mubere mnonga Boaz na tayari West TV nabatahi banyenda kubasima bari yaha nyonya nampereke n'ebigambo bibiri omukorene biro musibose yate bayo nanye Moses nanye endo arme nayo makerete nkaburiya nanye ndakubagambira nti ato umuntu yanakushomebera giro makerete takuzayo naza yusi mukono mukono mazima hata baroya bakorga mukono anyway tinkora naka advantage because tinyine mushayazi konka mazima ningambisa amazima so konka kiranye ndagamba no kugira ngo enkarga yo 2025 eri majeta makere lo school ningere cyo aho tubakargira aho cyo bakibaza enkarga yo 2025 konka ekinde mesizo musibo society no kugira ngo nindeba ngo twatinemo abantu baragambirire ituntu beta voiceless kugira ngo twino kuguma muri ito mu community ino yamburize ngo ikota kwesi twena okuba abebembezi twetaga bwenda twena kuzo parliament twetaga kwa chairman C5 so ntekwa mu community eze shongana zo tukaziha ni turana abantu banje baburijo konga kinanye nampende naco nanisha ba government egerho ngo mazima erebe munonga a democracy erebe munonga a violation of human rights ako abantu bari bacengera twatwine commissioner ka heru kuyagireyo sorry ninjira hine bya protecting nawe kandi cyamuheru turebe ngo maratupate twagereka abantu barundo buru bwabo turamanye ngo abantu bari betegeka kuko umuntu akaza kugamba ninga ryo nakora barubuto rwa chorus umuntu uzakora mu cyandagazi na justice bya bakama murebera ku kigambaho so otherwise twabe turi nstamburage fair enough omukuru ndikora sendere program ndokuhendera program ahizo bari ya independence ninga kukutwana tugamba ahari independence nyenda kumanyisa iwo mutariyo natureba buriyo wambarra buriyo wankahi eshweka chone cyo mukonka azuronga zuriya kutureba eji Uganda ni itwena Uganda teri ya MP wawe Uganda teri ya president wawe Uganda teri ya meya wawe Uganda ne yawe iwo muntu oriyo nondeba so kurga hato bwo kundeba Uganda gitware nka project yawe Uganda gitware nka company yawe nko kuturiyo mbwire bwo bururu koraze kuterero mwebembeza karuru babane MP babane meya iyo banzo murebo rebe nabanyine famu yanje yenkoko nabanyine famu yanje yente ogunkamho bwa manager nabanyine duka yanje ogunkamherezo bwa manager taragumena ibasukari taragumena ibobushabo bwa siminti ninga washomere nabasa kutera customer receipt so oyetegerezo umuntu korare mu muntu tokubasa kumuhereza nangwa bukozi bwo kurunda ekirugu cyawe cyembuzi umuntu ngo tashimirire kwebembera aho nubwo turatebekana isihanga ryitu tukagira bebembeza bakutugenderaho kandi bakutukora Moses umwambo wazino wakora musi bamwita da Clifton manyirwo muzuni no wibana kada wabanyije kada twakwakora yasindikana message yagira ngo kurigera rankings za Uganda Law Society ngo Bishop Stuart niyo yakabira armakero mu kushomesa amateka Moses tendere program we bari Boaz n'abataye submission zabo bona nyoni nija kuhendera ebi independence twabugambo byahwa nija kuhendera n'ekitoromuhati echa karuru ka president turiyo mu karuru ka president witu Museveni aka NRM twena tuzakamurondera tuzakamuhereza naza kasinga abanyakiruhura bo kundeba nkore yona nihangari yona tuhereze flag bearer za karuru kandi nimwe ababe baroho abasingire mwetero mutuma mukimanya nimwe nguhina mwasingire so ensunko kweta kwayo mwenu tuikirizane tugaruka mu kibina kitu ni nsembe ndukusima omukyara honarebo Jovan Sirwendu ekintu kyokozire hangana iza kuchikwera omugisha abo kuba kibenkiza kusha kubi honarebo Jovan si kwizo mu district ya Kiruhura ukashanga ngo niyo kwija kureta mu muhondano kandi uriyo mukazi wa movement uriyo mushiki wa movement ecyamuhera Boaz Youth MP ba Youth MP bona babiri bambande babakora musya mutabano wa Kirimi mwine yajyangu nashaba nango izo hostingo niwe current flag bearer Youth MP nana omushiki Kampe Diana
flag MP female wihanga lyona bona batureba bakuramusya bagira nkonka mugume mugambe movement nguna munonge mnyeto ahegihire iyo niyo kukimanya kandi nahe kubata bono bakubareba kare babara munonga turamukize office ya NRM kamisi yakuramusya kamisi nayo bari kutureba kada tuhendere program bari munonga Boaz ndakusima twatensa nabagumene batureba kandi gikirize one no wagira ngo mbara ne asanze teknology mateni kibakozere hati ijo ombwere bwa covid ombazi guri kutamba watambira abanya-Uganda covid so bayino bagikora nendi ijo mbasa sofa efrire hatebyo bayino babikora byetora birebire nyenda kusima okitisa president okureta za universities nkezo akazihita abantu heihi zona zikabezo mugasho Heine ikizana n'umwami Edward cyananka makere neshomesa lo by the way nikashomera makere neshomesa lo Bishop Stuart ko mwagamba neshomesa lo konka UCU mugene mukore study kirungiwe nokora investigative journalism UCU abar kushomera yo nababine the highest market mbero mu market no baselling aka hot cake so konka hatsigara bona no bashomeseza kimwe kandi je now ninyenda nshabe abarino batureba numanya hiturigire ukukira munonga y'imyaka nkiyange garra higuru nutujunanize bakushomesa abari hansi yeitu kumanya ngu embere zitwara beremu zikaba zigumire rero cyoteretere okushanga nabana beitu bari informed thank you akamuherudara okinsa president bwaye nagamba kintu cya oiro omyaka y'itu mazire makumyana omu government yarwangisiriza buri mwaka entunguka ebere nebazamu obucweka mukaga harigana twatunga oiro yitu nerya kubana habazamu obucweka butari hansi 10 aharigana ebirungi biryo mesho twamizaho ande ntenda kwebaza abakasheshaka na hatri yabihangwe akasheshaka ka katara karungi abantu bashoma banyibire kamoto kanje kungenderamo tema bwenci bangenderire nati njye ngezaho kuranga nakaronda nakabona harabagira ngo n'imotoka bashanga bagitumize kungatinga hamize so I need to go there fa hari sembarwe konka ibyo wobihiremo ibyo ne taho munsi tubena kwibaza Elias kutayira umunyabukanga wabari Edward umunyantunga mo kutayira wabare kadamuchunguzi omunyashema kutayira wabare Anselmu omunyibanda kutayira hamwe na Moses omunyakiruhura kutayira noreba ngo TV ne nda abantu bona bagigambireho kungamwe no mu abantu babarahari so mbe n'umutano wakirime Moses umugambire mwe namba yanje turebe okutoraki kwasaganya tugambira abantu bitu platform eho ahabwa buyoma cyane kwebaza kato camera person witu nderagwaza Peter kuri mu control room tunakwebaza Cliff producer wita bwa program Okubiri kana bayikaya batambura nito nabandi Boaz o Mongolia tugareke turebane urwa mukage sabiteri kwija mukama yabakunzire no basa kubanganisa ibindi byona konka mukama inamani